Bon dia, tornem a ser a Tortosa. Aquest any, per fi, ja no hi ha restriccions per la pandèmia i hem de dir que estem molt contents perquè som molts grups, tant de Catalunya com de l'estranger, i som força colla. I res, us ensenyarem el que hem fet aquest cap de setmana.
llegaron sus banderas, sus oficiales, y nos sentaremos a pactar. La ciudad de Tortosa y Castillo, con sus fortines, cañones, serán entregados al ejército de su majestad. Si están de acuerdo, presentamos nuestras capitulaciones. Així és! Vive le duc d'Orleans! Viva! Vive le roi! Viva! Vive le roi! Vive le roi! Victoire! Viva!